Za vaš sutrašnji meni predlažemo da pripremite kao predjelo makedonsku salatu, glavno jelo rolat sa maslinama i kajganom i desert laki voćni kolač. Sa najniže tačke na planeti, sa mesta zbog kojeg su se vodile epske bitke, iz najčistijeg mora na svetu, 8 puta slanijeg i nepovezanog sa drugim morima, donosimo vam najkvalitetniju so, morsku so iz mrtvog mora. Dobro je da znate šta stavljate u jelo. Začin Light, proizveden od organskog suvog povrća, mirisnih začina najboljih kvaliteta, dopunjen kalijumovom solju i bez aditiva. To je recept za vrhunski začin. Začin Light. Dobro je da znate šta stavljate u jelo. Himalajska so, nastala pre više od 250 miliona godina iz prvobitnog mora, iz kojeg je nastao život na planeti. Sadrži 84 elementa više od obične soli koji se poklapaju sa elementima u našem telu. Omogućava 23 puta veću razmenu vode u organizmu od obične soli. Ručno vađena iz himalajskih planina, oprana čistom himalajskom vodom i osušena na čistom himalajskom vazduhu da bi ostala prirodna i čista. Imate 84 razloga da je upotrebite, jer je 23 puta bolja od obične soli. Himalajska so. Naša so. Kombinovana kalijumova so. Od sada preporučena i od Svetske zdravstvene organizacije. Hrana i vino. Uvek za vaše dobro. Kao predjelo za vaš sutrašnji meni predlažemo da pripremite makedonsku salatu. Bademe krupno izmiksamo i stavimo ih u dublji sud. Isečemo na kocke šunku i krastavac i dodamo ih u sud. U sud krupno narindamo sir, dodamo majonez i kiselu pavlaku, pa promešamo salatu. Dublji tanjir za serviranje ukrasimo listovima zelene salate. Salatu serviramo na tanjir u formi kupova i ukrasimo ih tankom duguljastom parčadi zelene paprike. Dekorišemo šeri paradajzima. Za pripremu ovog predjela nama je bilo potrebno 20 minuta. Uz ovo jelo predlažemo da popijete kvalitetno suvo belo vino napravljeno od sorte temjanika. Vino se odlikuje zelenkastom nijansom i muskatno-cvetnim aromama ukusa temjanike, ruže i mandarine. Služi se rashlađeno na temperaturi od 10 do 12 stepeni. Prijatno! Bademe izmiksajte i stavite u dublji sud. Dodajte kocke šunke i krastavca, pa krupno narindajte sir. Dodajte majonez i pavlaku, promešajte salatu, servirajte u formi kupova i dekorišite. Dobar apetit!
Za vaš sutrašnji meni kao glavno jelo predlažemo da pripremite rolat sa maslinama i kajganom. Mleveno meso stavimo u dublji sud, posolimo ga i pobiberimo. Kriške hleba iskidamo na parčad i prelijemo ih mlekom. Omekšali hleb iscedimo kroz cediljku i dodamo ga u sud sa mesom. Masline isečemo na tanke krugove, peršun sitno isečemo i dodamo ih u sud. Polupamo jedno jaje, pa u sud dodamo i njega. Zatim dodamo jednu kašiku prezle i mešamo dok se smesa ne sjedini. Kačkavalj isečemo na kocke, dodamo ga u sud i promešamo. U drugi dublji sud polupamo preostala 2 jajeta, posolimo ih i izmutimo žicom. Šampinjone isečemo na sitno parčad, dodamo ih u sud i promešamo. Na zagrijanom ulju u tiganju na šporitu ispržimo jaje sa šampinjonima. Isprženu kajganu izvadimo iz tiganja i stavimo je na tanjir obložen papirnatim salvetama. Smeso od mlevenog mesa rastanjimo na nauljanoj najlonskoj foliji. Na meso poređamo lente pršute i stavimo kajganu. Uz pomoć folije filovano meso uvijemo u rolat i oblijepimo ga preostalom prezlom. Ispržimo ga na zagrijanoj mešavini polovine putere i ulja u grill tiganju na šporetu. Kada se proprži sa svih strana, rolat izvadimo iz tiganja i stavimo u vatrostalnu posudu. U šerpu sa provrelom vodom na šporetu stavimo kocku da se kuva supa. U grill tiganj na šporetu stavimo preostali puter. Na zagrijanoj masnoći ispržimo brašno i mešamo žicom. Dodamo kečap i supu od kocke i mešamo žicom. Sosom prelijemo rolat u posudi i stavimo je u rednu. Pečemo 45 minuta na 210 stepeni i izvadimo je iz redne. Rolat izvadimo iz posude i isečemo ga na parčad. Tanjir za serviranje ukrasimo listovima endivije i krugovima paradajza, pa stepenasto poređamo parčad rolata. Za pripremu ovog jela nama je bilo potrebno 90 minuta. Uz ovo jelo predlažemo da popijete kvalitetno suvo crveno vino napravljeno od sorte Cabernet Sauvignon, purpurno-crvene boje, diskretno voćne arome i mirisa višnje, maline i suvog grožđa. Služi se rashlađeno na temperaturi od 16 do 18 stepeni. Prijatno! Od mlevenog mesa, začina, omekšalog hleba, parčadi maslina, iseckanog peršuna, jajeta, prezle i parčadi kačkavalja pripremite smesu. Rastanjite je na foliji, poređajte lente pršute, stavite isprženu kajganu od 2 jajeta i šampinjona, uvijte u rolat i oblepite prezlom. Propržite ga, stavite u posudu, prelijte isprženim brašnom sa supom i kečupom, ispecite, isecite na parčad i servirajte. Dobar apetit! Kao desert za vaš sutrašnji meni predlažemo da pripremite laki voćni kolač. Počinjemo sa pripremom prvog fila.
Jabuke oljuštimo i krupno ih narendamo u dublji sud. Oljuštimo banane, pa u sud krupno narendamo i njih. Dodamo mlevene orahe i keks, šećer i rum. Mešamo kašikom dok se fil ne sjedini. Počinjemo sa pripremom drugog fila. U šerpu na šporitu sipamo 500 ml mleka i dodamo šećer. U sud sa preostalim mlekom dodamo prašak za puding i promešamo žicom. Zatim, neprekidno mešajući žicom u provrelo mleko u šerpi na šporitu, dodamo promešani puding. Kada puding dobije potrebnu gustinu, sklonimo šerpu sa šporita i ostavimo da se puding ohladi. U dublji sud stavimo slatku pavlaku i mutimo mikserom dok ne dobije potrebnu čvrstinu. Dodamo ohlađeni puding i mutimo mikserom dok se fil ne sjedini. Svaki keks potopimo u 200 ml mleka i poređamo ih na poslužavnik. Na kekse najprije nanesemo prvi fil, a onda drugi. U sud za mućenje stavimo prašak za šlag i mleko i mutimo mikserom dok šlag ne dobije potrebnu čvrstinu. Stavimo ga u desertnu kesu i ukrasimo kolač. Za pripremu ovog deserta nama je bilo potrebno 60 minuta. Uz ovaj desert predlažemo da popijete kvalitetno suvo belo vino napravljeno od sorte Chardonnay, voćne arome, slatkastog ukusa. Služi se rashlađeno na temperaturi od 10 do 12 stepeni. Kao odličan završetak ukusnog obroka, predlažemo da popijete šoljicu crne kafe. Prijatno! Skuvajte puding od mleka i praška za puding, ohladite i u drugi fil umešajte izmućenu slatku pavlaku. Od narendanih jabuka i banana, oraha, keksa, šećera i ruma pripremite prvi fil. Na poslužavnik poređite kekse potopljene u mleko, nanesete prvi, a onda drugi fil i ukrasite izmućenim šlagom. Dobar apetit! Sa najniže tačke na planeti, sa mesta zbog kojeg su se vodile epske bitke, iz najčistijeg mora na svetu, 8 puta slanijeg i nepovezanog sa drugim morima, donosimo vam najkvalitetniju so. Morsku so iz mrtvog mora. Dobro je da znate šta stavljate u jelo. Začin Light. Proizveden od organskog suvog povrća, mirisnih začina najboljih kvaliteta, dopunjen kalijumovom solju i bez aditiva. To je recept za vrhunski začin. Začin Light. Dobro je da znate šta stavljate u jelo. Himalajska so. Nastala pre više od 250 miliona godina iz prvobitnog mora, iz kojeg je nastao život na planeti. Sadrži 84 elementa više od obične soli koji se poklapaju sa elementima u našem telu. Omogućava 23 puta veću razmenu vode u organizmu od obične soli.
ručno vađena iz himalajskih planina, oprana čistom himalajskom vodom i osušena na čistom himalajskom vazduhu da bi ostala prirodna i čista. Imate 84 razloga da je upotrebite, jer je 23 puta bolja od obične soli. Himalajska so. Naša so. Kombinovana kalijumova so. Od sada preporučena i od Svetske zdravstvene organizacije. Hrana i vino. Uvek za vaše dobro. Poštovani gledaoci, nadamo se da smo vam našim izborom jela pomogli da odlučite šta ukusno da spremite za sutra. A u sljedećoj emisiji predložit ćemo vam ove recepte. Kao predjelo, pikantnu juniću supu. Glavno jelo, oslića sa povrćem. I desert, karamelo blande.